wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun Bapak Agus Sudardi sekeluarga besar sesepuh kula ingkang kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sumino ugi Bapak Lurah ingkang kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kaum ugi Bapak Maniso Konco Ketua Majelis Taklim ingkang kula hormati. Dumateng para anggota paguyuban Wahyu Tunggul Jati ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Bapak Agung ingkang kula hormati. Dumateng para tokoh agami, tokoh masyarakat, sesepuh sedaya ingkang kula hormati. Dumateng para ingkang rawuh sedaya ingkang kula hormati. Saderengipun kawula matur ingkang langkung kathah, monggo kita sareng-sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya. Inggih punika nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, ugi nikmat sempat. Wahyu Tunggul Jati. Mugi-mugi dados amal panjenengan sedaya. Salajengipun ing mriki paguyuban Wahyu Tunggul Jati ngrawuhaken dumateng panjenengan sedaya. Dene maksud dan tujuanipun punika sepindah menghormati bulan Syuro. Bulan Syuro ini sebenarnya bahasa Arab Asyura tanggal 10. Bulan Asyura menika bulan ingkang mulya. Kalau enten sing enekaken sae sanget damel sedekahan. Enten sing enekaken nyantuni anak yatim piatu. Enten sing enekaken sedekahan. Dene maksud dan tujuanipun punika paguyuban Wahyu Tunggul Jati ngetenaken sedekahan. Mugi-mugi lantaran sedekahan menika paguyuban Wahyu Tunggul Jati tansah langgeng, semakin hari tambah sae. Tujuanipun menika dadosi manungsa tambah hari tambah sae akhlake, tambah sae budi pekertine, tambah sae tata kramanipun. Maksud dan tujuanipun menika. Salajengipun ugi paguyuban Wahyu Tunggul Jati menika ngetenaken acara hiburan menika mangke terus campur sari. Iya Dok. Mangke campur sari, mangke dalu ngetenake acara wayang. Mohon doa restanipun dumateng para bapak-bapak ingkang rawuh wonten menika. Mugi-mugi acaranipun paguyuban Wahyu Tunggul Jati menika tansah dipun paringi lancar sampai mangke paripurna. Allahumma amin. Tujuan dan maksudipun
keluarga besar Paguyuban Wahyu Tunggul Jati. Mugi-mugi tansah saged langgeng. Dene kesempurnaanipun acara menika nggih punika doa ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Kaum. Menawi wonten kelepatanipun kula nyuwun agunge pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan sa'irin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana kullaha wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayyikhina wa li asatidina wa li huquqi wajibatina alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biham jami'al afal wal afat wa takbirana biham jami'al hajat wa tutahhiruna biham jami'is sayiat wa tarfa'una biham indaka a'la darajat tuballighuna biha aqsal ghayat jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdiru la yuqda alaik wa innahu la yadil mawalait wa la ya'juzu man adait tabarak tarjama wa ta'alaik nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shifna minal bala ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma shifna minal bala ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma shifna minal bala'i wal waba'i wal khola'i wa khoti wal judami wal barasi wa ta'uni wa syayatini wa jamil amrati ma la yakshifu ghairuk. Allahumma salimna wa salim muslimin min abadi dunya wa adabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.